dangu rikimata mayetida bata ketua mangarangiagu rukuna na pemringyeti la kanal YouTube YKB KKI TV dangu na pulung na padihanda la regiana welingu la buku wasiat na pingin badanganya napa hamuwang kapahurungu na kawuda kumbulu hiwa la mata do kumbulu walu lupa la mata pas kumbulu hawu na rongu ya kanuna parai danu da tau bana wang badwa danya kada ia tidak hidawara mabokulo yai artemi na marapu tau putih wadah ang buang tamu na himiri yung karit la ulang walu la daw 2020 di Dahlan Iskan natuli dia rukuna na haat na pandita na mamiyeti na pahilitu tambing awelingu na mamiyeti na pandita na angon na papahilitu waray Dahlan dapat kedua da pandita tau bokul halati batuna janingu adirana na pariwatu da lupa da palakaran larapan mariangga papuha mariangga palapuru larapan mariangga palapuru madanyai lapalih aku buang mula tamu na ingeriang paling panandanya kan daun Dahlan natuli ya ka kapieku namu mania ngamu ya na magtumbo lari na natuli ya na pahili tu anandi nuda na pandita nuda dangu na pahili tumbu dangu na anawikina na menjadi pandita yuda mariangga parapat dan jambung da pada na malanja mau terienja dan matang lili ang buang tamu na himiriyo karito na pahili tu kananding rukuna na pariwat tu da laktur kalibar hamukay na hambeli kalibar lahaw anggama ya kaiyaya na kalitung bumanaba na pariwat tu da na pamaraw mua nanjala rukunduy dangun nanjala rukun malanja banataka lapihui hunang pulu la parang epihuninga na hau umamarapu aritengi na niya pamarubo ko na taula ito. Paninya ka na umamarapu yaduya ka na pautong wada da tau na madanggaw. Ya betul na no da pahangat taruang mo aya padang beni padira matiki mo layo mo na mapau dang pahingi luyay mo na mapau rukuna na paajar na paiyaya na mapalungitan wala ang buhang gula tamo na imiriyaw karito langking hini gaya na luri parhayata ya kayaya ninguma na makalitanganya na parhayana wa iyaya na mangandiya la pahamuwang duma na luri dari maka na makapipiya na kabungur na horiluri paway na lay ala na dangay ningumay na madaga kamudo dangu ningumay na mapaluhang ang buwanggu latamu na imiriya parit gikihama na kanakarenja danyuta larehi na yan Pupunalaya na pulong na padihanda lari na yana. Amu marumba du lapalay subscribe dan matawa bata pangalannya na padihanda lari na yana. Laang buhan da pada. Na tau na kawailay miri dan na marinju lapatanda ya imiri ya kret. Kanado nyuta bata marangga pandulang ladalu bata buah baria na pulu na miri dango ang muada layi kami mataw kana papurun daw ay mangulong ay maring beling lay miri yehu karito
Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.